Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay akas ka lang na pukawan. Kanyat parekot mo, pare. Kuna nituyang ko, pare. Idi pimanaw. Ni kanukwarog ti pagluganan na sumangpait. Ngam kuna ni marikuanang. Ngawang kanuman ni kwarog. Puno aya, pare. Awan nga ron ni kwarog tapi manaw. Adan sa kano mapanasir paten ije lugar mi. Ay, awan latamok ang makasawa na jay, pare. Malaksin nga taan o damang pikot king kwa na. Pagkuna mo, di mo lang mo madanon mo tigasat nan, ako nada. Oh. Kaano pa'y ngay? Nung makakita ti balasang kay agpatinggalaing ti agal alimon. Di na mo mapanarmay. Gumatangak man, kagawad. Si kamot day ta, Sean. Masikog gamat. Asino ka di ti asawam? Awan ti asawa, kagawad. Amo pa'y no angas pa'y. Anya? Umang angas. Di mo amo no si bibiyag pa'y wano saan? Anya tinapasamak nga main. Kasano anak sikog ka no awan asawam? Namati ak ngamin iti imbaga na nga ikasarnak. Kunana pa'y nga ipatay na kano no agsina ti dalan mi, kagawad. Kasta ka no, ti lalaki. No di da pa'y naala ti kayat da. Ado, ti karida. Ngaminto naala dan, ay yawanan. Mamati ak mati iti imbagada. Nga ado mo ti babay ang mamati iti nasamit adila dagiti awanan bain. Kat may saak ditan. Iti da ito akabakit kaw, sa anak pa'y anak sikog. Tadyak namati, iti sao dagiti lalaki. Anya jay ko na maray. Masikognisyon nga anak ni Kadalmas. Wan, Maray. In may gimatang itay dito. Ikad dinamag ko ano, asinaw ti asawa na. Asino ka no ngay ti asawa na? Di na kano amaw no si bibiyag pay. Kasano ko maadi na amaw? Adda ayamot kasta. Damagag ko maitay ng dinardaras na ti pimanaw. Idinayawat ko tay ginatang na. Ay, mati kawakman iti dayta arason na. Di na amaw no si bibiyag wano saan? Umay to kumaman enta, damagan ta. No kasano di imbaga na, Maray. Agdinamag, amasikog ni Sean. Adda ko manikwarog ti pasawa tayo king kwa na. Imbag no kayat mat ni kwarog. Uray kas jay lang di ka anak kat amo na mati agpilay. Imbag ni Sean ata masikog. Ready-made na pamilya ko naman, pare. Di ka man mat. Agam sa bagay. No kinayat da, awan dakas na. Uwi na. Tao mo ni Sean. Kan bak mo ni kwaraw. Uray pili-apilay no makapili mo itikog ngay ako nada. Ay awan na. Ay awan mo ni kwarog. Padasan ko mga ibaga bareng maadaan mo iti asawa. Agpadaya kayo kumakay. Tadi na oras, pare. Iso ka di akayat mo, nga gasawa da, tapno mangusiniro kamit. Saan ka di nga imbaga ti amat ti sikug mo? Nga umanay nga ipatay na no isinam? Day tamat ti kunana, idinabit kami pa'y apong. Ala, ingka nga rod agsursur iti sementeryo no agpaisumat lang ti imbaga ti loko. Anya ko mati aramida ki sementeryo, apong. No adda makita malapid at tinagan na, ibagamon nga agpaiso ti imbaga na. Diyak maawatan, apong. Ni ay, saan ka di nga imbaga na, nga ipatay na no isinam? Oh, itatanag sina kayo. Di kaawatan nga rod, nga dalapida na iti sementeryo. Ni apong man. Hey! Siga mo dito masabat ka o kadalmas. Hmm. Ay, ada ko maibagak king kakaka. Anya ka di dayta, kaka. Kasla, napatig Apay, diyo kaya't manugangan ni Chief Kwaraw, kaka. Manugangan ko nam. Na. Kaka, among ka di ti sasawam. Ay, amok launa ya, kaka.
Apay, bagag ka day, no saan ko nga ama. Sino man kumangay nga anak ko ti paasawak. Tapno agbalin to ang manugang ko ni Kwarog ako nam, kaka. Di apo ko, mamasikaw, kaka. Anya? Imbag no, kayat na di apo ko amasikaw. Kaya no, agkakakay. Nakita ka nagsarita kayo kan ni kakadalmas ka badong. Anya ka di timbaga na kin ka. Awan timbaga na maray. Siyak, timbaga na. Apay, anya timbagam ken kwa na. Ang mga no damdamagam manin ken kwa na no nakitkita na ni tuyang mau. Ay, sana may papankin ni tuyang kumaray. Anya nga rod ngay, tanadlaw ko aseryoso kayo mo't nagsarsarita. Imbaga king kwa na, akasarita na ti apo ko na. Tapag-asawain tayo ida, kini kwa raw. Ha? Itultulag yu ida. Ay na, rumba nga isuda ti agsarita. Saan kat ada kayo ti agtultulag, kabadong? Imposible ama din ni siya. Kahit danda nila nga ro din aganak. Kin kasyemot ni kwa raw. Kabuteng na, ti sumango iti balasa. Maribanang, umanugot ka kadi iti ibagbaga ni kabadong, nga ipaasawa ka no ni Sean ka ni Kwaraw. Ne, anyat naknakan ni pari badong, ta ipaasawa na ni Kwarog kanisyon. Ay, jakman amukin kwa na no apay anapanunot na dayta. Ay, dakwarog gansyon ti mangikedeng, iti may papaniti dayta banag. Saan kat ano asino laditan? Kay somot, kasta nga rod mo ti imbagakin kwa na. Agam, asino nga tati amati si kognisyon? Ay, Maray, saan mo ka di adinamag ken kwa na? Saan pay? Asino nga tanga agpay so ti amati si kognisyon? Anya nga tatinaknakan ni pari badong, takayat na nga ipaasawan ni Kwarog kandisyon ama si Kog. Ay, nakitam ka din ni Sean, no, madlawon ti tiyan na. Wen, ay, nakakyad. Talaga asaan ang mailibak ama si Kog. Ay, di na magmukumaan, no, ayan tinakasikugan ko na. Ay, mabainak amang damag, no asino tinakasikugkan kwa na. Apay nga ibain mo mitagdamag. Di pa'y nagbain ang nagpasikog. Na, ay, saan anasaya at dahit apa nagsasaom, inteng. Saan arumbang nga uyawan ti tao ang nagkamalay. Taamin tayo kat agkamalay. Jak uyawan. Ibagbagak latipod na. Nakasaom ka day, di apo ko, no kaya namutlang ti makiasawa kin ni Kwaraw, kaka. Jak pa'y nakasao. Taimbaon ko mapan ije simenteryaw. Ha? Simenterya? Hapay ko mga imbaon mo yay ti apo ko, kaka. Gapo taimbaga di lalaki nga ipatay na kanuno agsinada. Okay, nagsinadan. O di imbaon ko mapan nakita ni ije simenteryaw no pudnong at dami lalapid na tinagan na jay lukaw. Ay, gagangay ti lalaki, ah. At tila madakdakamat na sarita nung madamapay nga agar-aram, kaka. Ay. Saan nga amin alalaki? Dalimpyo apanunot na. Ngam kaduan na, ano na ala na ti kayat na. Awanay, tayo na sayata panarita na. Ang no kayatan ni Kwaraw, namnamag, asaan apanawan ni Kwaraw, kaka. At dan tumakuna, nga ama ti ubay. Siyaw. Kayat mo ka di ti makiasawa kin ni Kwaraw. Nabayag nga inururay ko nga agaram. Ngam dinak mat inaram ti loko. Iso ang nagpasikog ka, kasta. Di inuray mo kumalatan ani Kwaraw. Iso ko man ti nakiasawaam. Kaano nga maasawak apong? Inton pumoraw ti uwak. No, naguray ka latta ko ma. Nakauray ka kumamat iti grasya. Saan ko disgrasya? Akas iti kasasaad mo ita. Ni apong mat, tila ibagbagada. Tila ibagbagana? Sangkit din, apunto ti ibagbagag? Ado ti mangibaga may saka disgrasyada. Angam, awan ti disgrasyada. No amo ti agad na.
Panagkunam kayat nga tani kwarog ni Sean, Inteng. Kasano nga iti panakaamok no jak pa'y nakasarita ni Kwarog. Ay, agdwa-dwa akayat ni kwarog ni Sean. Mamatiak iti imbaga ni pari ba daw? Amabain asumango ni Kwarog iti balasang. Kayat mo kadi asawan, adi nakabain ni Sean, tamasikog. Day tati pamatik. Makaasawa ni Kwarog no itulag tayo kondisyon. Ngata. Ang kaano nga'y asumangpat ni kwarog. Simangpit ko namton ano adan dito'y kabildatan. Kaya't kumantiag damag ken ka basang. Kayat mo ka din ni kwarog. Kwa, kagawad. Saan ko amasumbatan dayta? Apay ko maasaan mo ang masungbatan. Kat mariknam mo di tabagem ti ayat ako nada. Saan matabas ayat ti may sa tao? No awan ti panagayat na ken ka kagawan. Ngamno ngay umay ni kwarog kat armon na ka. Kayat mau? Depende iti pasamak ken sitwasyon kagawad. Won ko namon tamayat kan. Amaw, nasingpag ni kwarog. Masigurado ka ni Kapitan ti makaam mo iti amin na magastos. Into nagkalay sa kayaw. Imbag na nakaumay ka dito tersinak, Maray. Ada ibagakan ka. Importante sa kat ti ipadamag mo Maipapanday ta kondisyon, Maray. Nakasaritak itay laang ni Sean tayin may gimatang. Anya nga iti maipapankan kwa na. Ibagam nga ruden tamagagaran akon ang mga mo no anyaman day ta. Dinamag ko no kayat na ti makiasawa ka ni kwarog. Kahit anya nga iti insungbat na. Depende ka no iti pasama kan sitwasyon. Ay nukasta nga rod. Adanam naman ni kwarog. Kasla-kasta nga rod ti pagawatak, Maray. Nasao kanyak ni Marikwanang. Nasao kanumat ni Sean. Depende iti pasamak kan sitwasyon. Apay kumaday ta pasamak ken sitwasyon. Dinamag ngamin ni Marikwanang no kayat na ni Kwarog. Kat day ta kanu ti insongbat ni Sean. Ano kasta? Adanam naman ni Kwarog kanisyon no kasta ti imbaga na. Kasla-kasta ti panagawat ko. Kaya't ko makasarita ti apong ni Sean. Padasem akasarita no agkita kayo. Anya ngay ti ibagam ken kwa na. Kasano ngay nga tangag paiso ti panang ibagak. Ibagak nga ta pag-asawaan mindasyon ken Kwarog. Kasla mariribukan ka, Kapitan. Anya ka di ti pakariribukam. Kasano nga tatipan nakisarita ken ni Dalmas maipapan kadasyon ken Kwarog. Day talakid din ti pakariribukam. Di ibagam latakan di ka Dalmas apakasawaan nyo da Kwarog ken Sean. Nalpas. Kas delatan. Saan ka di masapol pa iti mangalbasya kadakwada? Ay nasaan nga agpangina ni Sean tamasikog. Ngata. Kasla mo maamaka ka makisao ka ni Kadalmas. Nay, apay kapitan at dakamay. Ada ko magagara Kadalmas. Ala, ibagam no anya dayta agagaram, kapitan. Umay ko nga ron damagan. No maikari ni Kwarog iti apukom. Ang apay asiksika lang iti makisarita, kapitan. Ayan na ngay ni Kwarog. Ada na panan na, Kadalmas. Ang damag ko nga awan ni Kwarog Ay kasanon, no, di na kaya ti apo ka. Ada nga ron makisarita, Kadalmas. Ay saan Ay so ti rumbang makisarita, kapitan. Di na pa'y nagsarita adwa iti apo ka. Ada kayo mo't amin dito Tersina. Banang, pare ba daw? Imay da, ta urayan may ti isasangpet mo, Kapitan. Anya ti resulta ti pan nakisaritam kan ni Kadalmas. Kuna namat ani Kwarog ti mapan makisarita.
Inawagak ni Kwarog. Ngayon po na nakid din asan tayo kano nga inakuman. Ti ayat na. Di na kano kayat ti ready-made family. No kasta, awan ti maangay akalay sa, pare. Sa bagay. Apay ko mga agpayso nga inakman tayo. Kat awan mo't ditoy. Dahil ti kunana hindi inawagak. Kaya't na nga iso mismo ti mga rem iti babae nga asawaan na. Wen apay ngamin nga inakman tayo. Kat iso mo't ti makidan na. Saan ada tayo? Ay, mading agpayso ti inaramid tayo. Wenmet ngamin, Kapitan. Saan nyo nga inakman ni Kwarog? Bayan nyo nga iso ti agpili, iti kayat na nga asawaan. Ala sigay! Dedan tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung labida tayo anay. Kapitan Inteng. Kwarog, nakaluto ako. Ayan ni Uncle Mo. Atay di salas, antay. Ayabam, tamangan tayon. Unantay. Angkal, mangantayo ka naon. Madar arabida. Mga lakalatan iti makan dito tasubuan nak. Anya? Agpasubo ka. Ay, di ka lang mabain ka ni Kwarog. May amo nantay, subwak latan. Ay, saan? Tumakder ka di tan Inteng. Tayjay kusina, ti panganan tayaw. Ha? Kangarod agong unget Kasano asa anak nga agungay? Agsilsilpon kalatan nga agmalmalam. No pandangan, kayat mo asobwanda ka? Ay, una yung tikasta nga aramid mo, Inteng! Ay, Kwarog. Ayan ni Kapitan ngay. Siyak timbaw na. Nay, apay anak katugaw ka di tatugaw na. Isumati ko na. Siyak pailaing ka no ti kapitan. Anya, apay ngayon baon na ka? Ado ngamin ka no ti araramidan na. Na, di nan masango tagbali na Kapitan. Basta, siyak timbaw na. Isu asak pailaing ita ti kapitan ti kabildatan. Ayan ni Kapitan. Ayan na. Tatabadaw. Kasapula ka makasarita di Kapitan. Siyak pailaing ti kapitan ita. Anya, sika? Untata. Aw, anya ti bagam. Apay asika? Ayan ni Uncle Mau. Aday di balayda, busy ka now. Anya kumati pakabisbis yan na. Agsilsilpon mait. Dayta ti pakabisbis yan na. Ti agsilpon? Anya ngamin ti bagamaya. Ibagak, agreklamo ak. Sige, agtugaw ka, tagreklamo kan. Ay, saan? Jay pudno a Kapitan, ti kayat ko apagreklamuan. Sana sika? Imbaw nak nga raw. Imbaw na kalayang, mate. Sino ka kumangay? Ni Chip Tanaw. Ibagam iti dayta nga Uncle Mau. Nga isaw ti umay dito'y barangay hall. Ta isaw ti pagreklamwa. Saan namot ang mamatikan niya, asak pailaang ti kapitan ita, ang gail.
Sino ti saan na mamatay? Ni Tata Badong. Ah. Saan na kano abigbigan kas kapitan? Imbaon ka nga ron. Si kakano ti kayat na pangibagan iti reklamo na. Ay, busy ak. Imbagak day taken kwa na ngam saan lat na mamatay. Pare! Ah, Pare, day! Iso daytan. Pare! may paila dito'y palay. Kung nagtumat kan ka. Umayig! Apay, aya. Apay, anya tera aramidam dito'y balayaw. Taibaon mo ni Kwarog, nagbalin na kapitan. Apay, anas kin ama-ama. Basta busy ak. Nay, silpon mo day tayo gigamam. Kurasi ka. Silpon mo't na tayo gamaw. Wine, to may ko reklamaw. Tabi muntaw di internet may kanituyang ka. Apay, abimuntaw. Ay, diya ka mo ah. Ada siguro ka aruba makius-usar. Na, sino nga akaaruba? Matakwatak lang no sino ti makius-usar ti internet may pagbayadag. Dahil talaag ti reklamo? Wine, day talang paray. Di ibagam kadagiti kaaruba. Madida makius-usar iti internet yaw. Sika lang, may tikarubak paray. Anya? Kaya't nasa wine. Awanan ti sabali ang makius-usar. No di sika. Naatapabasulan nakmanan. Sino pa'y kumangay ti sabali ang pabasulag paray. Ni Marikwanang. Ni Kwaraw. Apay, sakla ang ti kaaruban. Di nakman pabasulan da dya ka ba daw? Jak to pa agpis Facebook. Ay, apaya siyak ti pabasulan na. Isumot tinangag ko nga imbaga ni Tata Badong kagawad. Ay, di nakpabasulan da jay. Agkita kaming tulaan nga. Siyak tubay kat pinabasol na. Makius-usara ka no iti internet da iso abim muntaw. Kunamlan na sino mat, basta agpabasulatan. Kung saan arumbang nga pabasulan na tayo ni Tata Badong. Tadi tayo mat amo ti password ti internet da. O nga rod Ay, jak amo ti password da. Iso asan man ngagpabapabasol. Napanamanan si Kabadaong. Ije balay ni kumpare nga inteng. Napan ko in reklamo day ta nabuntong nga internet di tayo. Si Kamot. Day talag reklamo ti amaw. Agreklamo ka. Agbaybayad ta nga raw. Di ka lang mabain nga agrekla-reklamo kin ni Kapitan. Kunakken ka tuyang. Awan babain kaw. Wan, nga masapul aya amapan ka agreklamo kin ni Kapitan. Anya ngay kumati maaramidan ni Kapitan no nabuntog ti internet dito'y balay. Di ka agsasawi ti kasta tuyang. Ta nakita ka silpon mo't lang tigigaman na. Agpada kayaw. Awanan sa baling aramidan yaw no di tayo tagsilsilpon. Imbes nga arado ti gamaw, saan taday ta silpon mau? Ay na, Kapitan, pasensya amon ni Badungkaw. Ay, maruruda ka ni Pari Badong. Bayam, tasya kun ti makisarita kan kuana. Di nakadiya mo ang nagbayadakan ka. Tapno makapag-internetak. Ay na, Kapitan, numaamuan na, sigurado nga agungod. Kayat na ngamin, anapartak ti internet ijay balay may. Iso asaan mo kuman nga ibagbagakan kwa na nga inted ko kan ka jay password. Una ta agbaybayadak matkan ka. Wun, Kapitan. Imbag lang nga igatang kumat itibog ko. Sa pa'y binulan mo ti panagbayad ko. Wun nga raw, Kapitan. Ano nga men, ti download ko a games. Iso akasapulak ti napartak nga internet. Agpada kayo kinibadong ko. Puro games ti da-download na. Malala. Panawan ka pa dito. Tayo nakpay a games. Sige laeng, Kapitan. Agusar ka lata iti internet may. Ta nakabayad ka matan ita bulan. Inteng! Inteng! Ay, apay manan aya. Anya nga apay manan aya? Kan kasla marurod ka no adamang disturbukan ka. Busy ang maron. Busy kang agselselpawn? Wen! Ada aganak. Naskan ang maitaray adagos ija ospital tagpaspasikalan. Na, apay asyak nga ti pangibagaam. Kahit asino kumangay ti pangibagaak? Ni Kwarog. Anya? Iso ti imbaon ka. Kas kapitan ita. Imbaon mo? Wen! Iso ti ada iji barangay hon. Apay, saan nga agbangbangkag ni Kabadong, Maray? Kasano nga agbangkag kat agselselpon lang ter aramidin na iti inaldaw. Ay, wanan niya. Tadagayam internet yaw. Ay namaray,
Agbababawi ak nga rod ang nagpa-internet. Jakon maibaon ni Badungkaw. Daytan tirigat na. Nagbaybayad mo ngamin ni Kapitan. Isumo lagaya masaan moten nga agjut-juti di barangay hall. Taday talagin internet moten tararamidan na. Ay na, di mo mo't ibagbagan amaray. Ay, sana mabalin na jak ibaga. Imbaon na ni Kwarog ngagbalin na Kapitan. Tadi na kano masangaw. Ay, jakon pakibiyangan day tamaray. Tinaskan, agbayad kanyak ni Kapitan. Ay, sige tagumatangak man. At dakit igatang kaw, tanagbayad ni Kapitan. Warog, apay anak ka panimit ka di tatawa. Maladingit anak ngamin, antay. Tapay, anya ti pagladladingitam. Sandak akayat dagiti kabaranggayan ngagbalin na Kapitan. Sino nga minti nang ibaga nga agbalin ka a Kapitan? Imbaon na ngamat ngamin ni Uncle Kaw. Ay, Kung dagiti tao, sandak akayat a Kapitan. mabit lang Inteng! Inteng! Saan mo amayaban ni Uncle Kaw? Ayan na ay Naglemang ngagsilsilpawn. Paglimlimangan na. Diyak kano ibagbagakan ka? Na, ibagam, Kwarog. Sige antay, ibagak. Ngam alaam jay silpon na, tapno mapana nag-duty di barangay hall. Sige, sa dinaw ti paglimlimangan na. Ijay sirok ti lababaw. Anya, Tapno kano maamuan na adagaws no nakaluto kan. kastagayam Agaluwad kanyak dayjay nga inteng. Isumat lagayam ajak na birukan iti sirok ti lababo ni inteng. Tadagayam iti sirok ti manggang agsilsilpawn. Ay, mapudutan siguro Iso anapan di ta sirok ti mangga. Ay talaga adi na isardang ti panagsilpon na Nay, apay, plano nga agawan ti cellphone na maray. Ay wan tamabaybay namutan ti trabaho na gapo iti kasi silpon na. Nasaya at mo tanadlaw mo day ta. Ay, sana mabalin ti kastangar aramidan na. Agasam tagi baon pa yan itagbalin na Kapitan. Day tapay nga ron ti jak kayat ngar aramidan na. Ay, agpadadan akan ni Kabadong. Diyay lang sila cellphone tararamidan dan. Win nga ron agpadada nga agkumpare. Di da kabaulan disiplinaan ti bagida. Ay, Nya nga taaya tinaskan nga aramidak. Tapno isardengan ni inteng tinakaro apa nagsilsilpon na. Ne, Mare. Ni Mari tuyang day ta. Ne, papanan na nga ta. Kasla madandanagan mo tilangana. Win nga agpaisaw. Mari tuyang! Papanam! Ay na, kukumaray, kasapulak ti doktor. Abay, Maray? Ni Badungkaw, maray. Ano ni Pari Badong? Di namutan maikidam dagiti matana. Anya? Gapo siguro itagmalmalam kan agpatpat nag-akasi cellphone na. Una yan. Agpadadan iti aramid ka ni Intay. Di mo ibagbagakan ni Antim Kwarog. Apay ajak ibagbaga, kat di mo maikuti dagita tangan mau. Nabanog sa. Naktangan angag silsilpawn. Anya nga taramidag. May salang teramida manggail. Anya nga, ibaga mo na. Isardeng mo nati ag silpawn. Teng! Ay. Ayan mo! Adang ni Antim. Ada dito'y salas ni Uncle Kawan, tay. Ay, Inteng, ni kumparim Abadong, saan ka nun ang makakidam? Ay, kaasimot Gapo, iti kasi cellphone na. Kwarog, di mo ibagbaga. Ay, nanggag ko Inteng. Tiyan niya. Kunamot ni Uncle ko ajak ibagbaga. Ay, ibagam, Kwarog. Naskan ama-amuat. Balo na tinakmanan. Dagiti ramay ni Uncle Kaw. Saan na maikutay? Ay, day, tanti bagbagakan ka, Inteng. Di naktumot ngamin patpatyan.
Anya nga ita? Ay, kasimot ni Uncle Kwantay. Ay. Di mo danggayan ni uncle mo nga agsangit, Kwarog. Tay sumat lang ti agar aramid iti pagdaksan na. Masyanak ngamin kan Kwana. Hindi naksangitan. Nabiyagak pa lang. Ah, Dagito'y tangan lati imak, tinasakit. Diyak maikuti. Anay. Sana bale. Nagsarita kami kan ni Marituyan. Awanan ti internet. Maputi day! Kaya tindag iti matampar. Wen pare, makakita ka ure adayaw. Kan makamulagat akmatay. Kan makakidam. Nasapa ka anak bakla iti arado Malwanak mo ngamin nito yan kuno sa anak ama panagbangkag pare. Ay na, agpadata. Balo na tinak mo ni Banang, nujak mapanadya barangay hul. Nay, ayan nan nga di cellphone mo pare. Inalan ni Banang. Sika nga. Inala mo nito yan ko pare. Arado ka no tigamak saan asilpaon. Ay, agpadata. Di trabaho ka no kas kapitan ti asikaswak ko na ni Banang. Ay, makapasangit pare. Ay, awanan ti liwliwata pare. Uy nga raw. Anusan ta na? Intan, nagkuyuktan. Una, siyak, mapanak iya bangkag kaw. Sika, mapan ka mo iya barangay hall. Una pare. Mala, aglugan ka nga rodin dito patok eh. Tasyak ti aglugan dito inuang kaw. Kasta tatabadong kan Kapitan Enteng. Saan adakas ti ag cellphone? Ngam no ipan mo amin nga oras mo dita. Daytan ti dakas. Ala sigay. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanen nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Marikwanang! Maray! Marikwanang! Adak ditoy, Maray. Saan ka na masapol nga agpukaw? Kanagtuktok. Ay, adda kagayam dita, Maray. Iwaras mo mga mintamatama. Anyang gatang maya. Bigbigat anak kami suot ka. Kasanaw, bigbigat nga umay ka mang buisbuisay. Na, busbusitin kaya. Addak lang arod anak katakder iti saan unay nga dayaw. Agtuktok ka pailaay. Day talaang marurod ka. Uwan bigbigat, agpukpukaw ka. Anyat gatang maya? Sana ko na gumatang. Ha? Nakaungungot ka. Ijaya kun sa bali at tersena gumatang. Saan ka nga umay gumatang-gatang dito tersena ka? Irikap ka, no sikat umay gumatang. Kunam lang asina. Si kalaang ayati adda tersena na dito kabildatan. Nay, papanang na natuyang. Ay, si kamot gayam ko araw. Dandanitan nagdinong bar. Sa bali mo't ngamin tikit kitaam. Turay mo't sika, sa bali tikit kitaam. Dayamudom ka, dayamudom. Ay, masurunak kini kumarik nga aglaklakaw. Nakaungungat, naggapuak dita tersina na, ngam saan akong agimatang. Amok no asino tinakdakamatang. Asinaw?
Ni nanakwanang. Ay, amaw? Ado nga min ti mangibagbaga na unget itan ni nanakwanang. May sa akon amang ipaniknik ang naunget ni Marikwanang. Maray, apay nga imbagam anaungot ni Marikwanang. Mapanak ko magumatang, Maray. Gaganging agtuktuka ka. Ay, tagumatang kakit nga rod. Nagtuktukak. Nainayad mo. Kat? Nakain-inayad, Maray. Anya nga, iti si maruno anapasamak. Aguray, taagtuktukak pa'y nga rod. Ay, adu pa iti aramidak marituyang. Jak pa'y nakalaba. Ay, partakam ati agistorya. Iti nagtuktukak. Ay, Uston! Ay, ituloy ko ti panaglinis ka, ijabalay. Ay, Maray, jak pa'y nagpasgis istoryal. Uray saan mo nga ituloy, marituyang. Mapanak to gumatang iti tersena ni Marikwanang. Tapnupan kak dagiti ibagbagam. Ti imbagam, anaunget itan ni Marikwanang. Ay, nakaluto ka dungaw. Naibos ti asin. Naira na pa'y matasimang kwetak ang naibos ti asin. Ayan ni Kwarog. Ada nang ibaunak. Ibaon ko kumaamapan gumatang iti asin. Ay, sikan ti ibaon ko. Ay, pabisbisin ako ni baunak. Ay, makaunget ako. Anya? Di nak ibaon-baon no mabisinak. Ay, unay kan inteng. Naungat ka Ay, talaga ang naungetak no mabisinak. Ay, katmangan ka uray awan asin daytoy si daan no isot kayat mau. Ay, wala na. Tsaka ti mapan gumatang iti asin. Ala, makaamo ka nga rod. Italaang mat ngay baon ka. Makaungat ka pa. Marikwanang. Ibagam, nanya tigatangam, tado pa'y taramidak. Agung ungat ka mat, Maray. Ado pa'y nga ron taramidak. Kayat mo, apartakak? Uwan tanay, jak kayat ni may isturbaw. Gumalang ang isasay! Anya! Ha? Imbaga mapartakak, ang abdi mo mat gayam maawatan, ti imbaga. Ulitam! Partaka maatan ay mataktaka kaon. Ay, unay kamatan, Maray. Gumatangak iti asain ko na. Saan kayo man nga may gumatang-gatang dito'y tersenak, no may dakla rurudan? Rurudan kaya? Ingkay gumatang iti sa balay. Sige, mapanak iti sa bali at tersena. Ijay, ti paggatanga. Enteng. Apay anak karikap amin at tersena dito barangay tayo. Ay, itala amadlaw mo ay. When tadyak kayatan ti gumatang iti tersena ni Marikwanang. Ay, nabayagan anang rekap dagiti daddo mga istor dito. Dila ang istor ni Marikwanang tinakalukan. Anya? Nabangkrap amin dagiti daddo mga atirsina. Kapuka dagiti sana nabaybayadan nga utang. Ay, kastaya. Napay agumatang ka iti sa bali atirsina. Kasanumot nga men. Nakaung-ungat ni Marikwanang. Anya? Naungat? Saan mo? Ay naungat. Napanagnagak nga rood apod no ti ibagbaga ni Marituyang. Iso asaan kamen ang mapangumatgatang ijay tersena na. Apay asak ti baon mo ang mapangumatang. Kahit si kagayam tawan aramidin na. Mano abagas ti katangay? Kagudwat kilaw. Lang? Isulaang day tati kwartata. Agla ko nga ni Marikwanang iti kagudwa kilo abagas. Ay, apay kit dirasaan. Ala, ingkan, tamang isa nga kaw. Marikwanang, gumatangak man iti kagudwa kilo abagas. Anya! Kagudwa kilo abagas, Maray. Nagpuskol matiro pa maon kabadaong. Gumatang kay ti kagudwat kilo abagas. Ammo mayang aglaklako kiti half kilo abagas. Saan aya, Maray? Nabayagan na saan? Kay, apay nga agungit ka nga rod ngay, Maray. Sigo, danaw nga tak! Ay! Agngar-ngarita kiti ungat! Agawid akman lang eh. Tanituyang ka, ti umay gumatang. Ay, ora, sino pa iti ibaon mo? Sana ngaglako iti kagudwat kilo abagas!
Iya, apaya di mo imbagbaga, anaungit gayam ni Marikwanang. Iso nga rod asi ka tinapan gimatang takas taunay ti kusilap na. Siya pa'y matimbaon mo. Pinababainan nak iti kastaunay. Anya timbaga na. Imparo pa na kanya kasaan ka nung aglako ti hapkilaw. Imbaga na dayta. Kastaunay ti babayin ko tuyang. Iso asi ka timbaon ka. Takunak nga awan babain mo. Anya nga awan may. Ita, napadasan tan, no kasano ti kinaungat dayta ang Marikwanang. Ay na, Kwarog. Manon nga aldaw nga awan asin may dito balay. Saan mo't ngamin nga imbagbaga kanyak ni Uncle Kao, antay? Ay, jak maten maibaon ni Uncle mo. Ado ngamin ti asikasun na. Iso nga ing kamangkit di gumatang iti asay. Wanantay. Ay, darasem tagluto ako iti sidaan tayo. Apay, Kwaraw, papanam, Inak gumatang iti asain. ijay, Ijay tersina ni kagawad kwanang. ay sos, saan ka mapan gumatgatang ijay? Kay paggatahak nga rod ngay, kat nakarikap mat amin at tersina dito kabildatan. Ijay kan ili agumatang. Balor ti 2 pesos lang nga asain. Mapanak pa lang ijay ilay. Ay, siyak, jakon kaya ti gumatang di tatersina day tabaak. Ala, tapadasak man ti gumatang. Kagawad ko na. Ay, agpatingga ka lang dita, Ha? Kwaraw. Apay nga, kat gumatang ha. Naglinis ako dito isang wanan ti tersenak. Jak kaya tamarugitan. Ha? Eh, gumatang nga rod iti asain. 2 pesos lang. Ay, agawid kan! Ha? Agawid kan! Tasaan ka alakwan iti asen? Awan lakom nga asain? Ado tilakok nga asen. Amabalin ko nga igabor kang ka. Ay. Ngamjak aglaklako iti balor ti dos. Ha? Apay ngay, kataglaklako kamat iti sagpipisaw kan sagsasalapay. Ay, idi ang amitasanan. Apay ngay asaanay. Saan nga rudan? Saan itan? Kwarog, ayan nga jay asin nga ipagpagatang ko. Sa anak-anak kagatang antay. Tapay. Agung unget met ni kagawad kwanang. Saan ka nung aglaklako iti 2 pesos lang nga asain? Na katno kasta matigat-gatangan tayo ide. Isumot ti kunak. Agung unget met latta. Ay, bye-bye amon. Inaklatan dumawat ka ni Marituyang iti asen. Siguradaw amang taday jay. Ay namare, 5 basak iti tersena ni Marikwanang. Ang sa anak apulaw sa timalyaw. Tapay ngamin at tumalyaw ka, Maray. Ipariknak nga rod kan kwa na ajak kaya ti ugali na. Asino nga'y kumamot ti mayat iti kasi nga ugalin na. Ay, win nga rod amare. Ay, dumawatak man langan iti asin mo. O sigay, ikan ka iti adu nga asain. Ilabas mo ijay tirsina ni Marikwanang tapno makita na. Wen, maray. Umayak tumat ijay balayaw inton bikat. Anya nga iti umay mo matdawaten ijay balay, maray. Ay, karne ti manaw. Anya? Una, tapno paapalan ta ni Marikwanang. Na, asin laeng tuy daw-dawatek. Ti daw-dawatek ita. Ang umay ka ijay balay, kat karne ti manok ti dawatem. Kait agpartikan amaray. Karne nga rod ti manok ti umay ko dawatan. Na, malugi ak mananukastan, Marituyan. Diyak kayat yung masidag kinikagawad ko ng anggal. Nakamisuot mat di talamisaan na. Ingkanta, alam ko na di permaat. Diyak kayat. Bukawan nak tumanay. Isak man langin ti mapat. Sige, tabugkawan na ka. Bukawan na katsak ti kapitan. Padasam ha. Bareng saan nakabugkawan. Sige. Kagawad ko nang... Apay, Kapitan. Awam matan ti makisarsarita kanyak. Saan ka nga agungungot na kagawad? Saan ka kumangagbugbugaw?
Kagurguran aksamot ten dagiti tattao dito'y barangay hall. Ita ka lang nga agbalaw. Ay, awan samot ten tigagayam ko, kapitan. Abang ano dida kaya ti ugalay. Anyaya nga ugalik ti sanda kayat. Ano ti mga bagbaga? Anaungat ka. Kabadong, dumagas ka mat adito'y tersenak. Lumapasak lang, Maray. Diyak kayat ti dumagas. Ibagamat akan ni Marito yang nga umay gumatang ditoy. Diyak amaw no kayat na. Tay jay ilik at ti paggatgatangan na iti masapsapol may. Umay kayo latta gumatang kabadong. Adda libre alako. Ha? Libre alakaw? Nay, ay nagmayatin no kasta. Bayam, tay baon ko ni tuyang kaw nga umay gumatang iti libre alakaw, Maray. Maray, papanam? Mapanak man di tatirsina ni Marikwanang, Maray. Mapan ka, ijay? Wun. Apay amapan ka payla, ijay. Kat ingkarim idin asaan kan abumaddak iti teresena ni Marikwanang. Tanaungan. Ay, adda ka no libre alako na, Maray. Anya? Iso ano kayat mo ti libray? Umaykan. Mabit lang nga ron taso katakpay da ito'y duster ko. Urayon nak Nakaala kon iti libre ala ko ni kagawad kwanang. Kagapgapok ijay tersina na. Anya ngay dayta na alam alibray kwaraw. Pumada ni Uncle Kao. Darasem nga road Marituyang. Tama nga no may busanta iti libre alako ni Marikwanang. Libre da ito'y half kilo abagas para kan ka Marituyan. Ay, nagmayaten, Maray. Syakmat ngay, Maray. Libre matan da ito'y isang asupot nga asin para kan ka Maribana. Ay na. Agyaman akmat Maray. Maray, apay nga da libre dito'y tersinan. Ay, wanata, kayat ko nga agsubli kayo a customer ko. Awam ngamin gumatang dito yan. Kasanumat ngamin, Marikwanang. Nagbalin ka mat anaungay. Ay, wang nga road, Maray. May mayat-mat lang nga may no agsubli jay sigod asika, Maray. Jay naisem, jay man nagkatawa. Winmat ang ngamin, Marikwanang. Kenjay managi pa utang. Saan nga agong unget? Uray saan ka nga agbaybayan? Ay, agtal na ka man mat Marituyang. Ay, day tamanan utang ti bagbagamon. Pasensya, andak ako kumari. Kastoy sa ti awante mangdungdung ko kang kuana. Sige lang Marikwanang, paspasin siya ang dakalata. Aw-awaten da ka, taag kukumari tayo nga raw. Ay, uwan kaya Maray. Damagak man laang, adda ka di pa'y libre alakaw. Ay, Marituyang, gusto mo't inikan na kalangarudan iti libre abagas. Damdamagak laang Amaray no addapay. Tano addapay. Mabalin latamat amang tayday. Ay nanakwa ng aya. Sika ti adda tersena na. Rumbang anasaya at ti panakilangan mo kadagiti customer mo. Iti kasta, sanda nga umakar iti paggatangan. Ala sigay! Ditang tinagdibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysonak. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo,
iti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Milyunan ti urnong miigay bangko kin ni Badong ka kukumaray. Ay, Marikwanang, damdamagan ta ay Saan mo't maribanang? Ti pagsasaritaan tayo, kat ti may papan iti meeting inton bigat. Win nga raw. Apay akala at anapan iti bangko ti tungtungan. Ibagbagak lang mo't atap numaamon niya. Adda maurnong ko ije bangko Manungay. Ay, jak mabalin ngay baga. Ay, uray syakmot Jakmot ibagbaga. Secret. Na, apay adiyo kayat nga ibaga. Awan siguro anya. Anya nga awan, adda. Ay, mabalin ka day. Saan aday tati pagsasaritaan tayo? Saan amay papan iti bangko? Wan nga rod Saan man aday taur ornong ti bagbagam si ka marituyang? Anya ngay nga rod ti kayat yu apagtutungtungan tayo. Awan mo't gayam urnong yu ije bangkaw. Imbagami aya nga awan. Ti imbagame, adda. Ngam di mi kayat nga ibaga, no mano. Oho, isumot lang nga iso. Ay kat gumatang ka nga roden Umayak laang makiistorya sa anak ag humatang. Na, ay unay kalakit din marituyan. Ay nagkuripot ka talaga. Nga rod An-anwam nga ita ado a kwarta. No saan mo matakaya tagastusay. Kapay nga, adi ka nagmula dito'y bangkag mo para. Apay nga agmulak, kita dopay mo ti kwartami kan nituyan ka paray. Adupay? Wain, naibang kumi amin ti kwartami. Ay, imbagman. Uray no saan kami nga agbangkag, agbyag kami lata. Isumit lagay matunggal malapsan kay di balayo. Kita kuy-kuyakoy kalatahan. Anak ka nga to dagiti saka kanya. Oo. Adugaya man ti kwartami paray. Nakaurnong kayo gayam ka ni Marituyag paray. Wain, sige, mapan ka lang, iti bangkag mo. Sige. Sumaronon to di kwaraw. Ay na. Ay, apay nga katawa ka, tataba daw. Amugaya mamapan ka man ni bangkag ni Uncle Mau. Una, tamapan kami agtrabaho. Amog, uray di mo ibaga. Taimbagan ni Uncle Mau. Sika nga'y tataba daw. Saan ka kadi ama pa ni bangkag mau? Amum ka din umano ti kwartami kan ni Nana Matuyang ije bangkaw. Ay, jak amo Million. Ay, nagataon. Kuto na, saan na ngay papahulda pa? Ay, saan mo't Awan ti gayem ko ahulda pa. Mabutang ka hold up. Ngam tila pang ibagbagaam a milyon ti kwartata ije bangka. Uray mo't sika. Tila mo't pangis istorya ma milyon ti kwartata. Uray taamok asaan nga agaramid iti dakas kanyak dagiti kukumaray. Kat uray man ni parinteng, kenkwaraw. Saan damot nga agaramid iti dakas dagita? Ay sos, numaamuan dagiti amin at tao nga ado ti kwartata. Delikado ti biyagta, badawng. Apay, mabutan ka amatay. Ay katuan ado pa'y ti gasto sa kakwartata. Di mo nga rin is-istoryain nga do ti kwartata. Uray asinaw, di mo is-istoryain. Ay na, itapay laeng, naamuanan ti amay nga ado ti kwartata. Agidantang amapan makipalingkay, Maray. Un Maray, talaga akayat ko nga dakadwak ang makipalingkay. Mala, para nga rudan day ta tricycle. Nay, si Marding matlatan Maray.
Ay, kat aglugan maray. Sige nga, maray. Siya kunti umuna nga aglugan. Nakadanon tayon dito'y ilay. Iawat yun ati plitiyaw. Maray, itad mo ati plete ta. Ay, maray, mabalin asikapay laang tiagbayan. Papay ngay. Buo nga min day ti kwarta. Na, kasta aya. Wun, ibayadan nakpay laang maray. Bayadak tukun ka. Na, apay nga raw, akasta ti panag-iisam mo. Kastumat asigod ti panagis-isem ka. Kaslasaan ang mapagtalkan nga isam. Ay namaray. Day tala 15 pesos tijak mabayadan kan ka. Manulaang matya day ta. Sige man lagan. Siya kun ti agbayad. Manu aya ti bayadak. 30 laang, kapitana. Nagkuyog kayo gayam ka ni Mariba ng anak kitchenda. Wan maray. Ang mapay ngay ngawan mo't awit mo a basket. Masapul pa'y ayati basket maray. Anyat ginatang mo ngay. Nakabulsa. Nakabulsa. Wan, adda dito'y bulsa. Oh, ita badong. Nakatalin dito'y tenga tilamisan dito'y ginatang ko amay sa at tuyo. Ita, pag sinublatan ta nga angut-angutay. Una, tipid badong. Saan ang nagastos? Saan ta magastos di kwartatay di bangkaw? Wan, tapno umad ado. Milyon ko naman. Una, nagado. Ato yan. Kita man day tayo. Kita man day tayo ginatang mo ato yaw. Oh, apay? Kasla kuskusilapan nak. Anya? Kaya't ko akaram ka man di ulo na. Ay saan? Surutam tinagtungtungan ta. Nga angut-angutan talaang day tato yaw. Ay, na niya. Maray, madmadlaw ko ako mutkotong ni Marituyang. Ay, kunak no syaklat makadkadlaw, Maribanang. Saan dan samatan amang mangad ka ni pare ba daw? Ay, apay kumasaan nga ikat milyon-milyon ti kwartada di bangkaw. Mamati kamot iti day ta nga ibagbagada, Maray. Ha? Apay, saan nga tapod naw? Apay nga ultimo plete ni Marituyang kat awan pagplete na. Aya? Ay, huwan tay di na pan nakitsenda. Awam mo nakitak nga awit na basket. Tajay ginatang na kano, imbulsa na. Na, ay, kuripot talaga. Nay, awan serbida abak nang. Di na magastusan ti kwartada. Paray! Ay, apay paray. Umayak man dito balayaw. Ay, apay aya. Umayak mit umiliw paray. Mailiw ka kanyak. Kitwin Manungal daw saan ta nagkita. Ay, nag-sweet kan paray. Kitlo katamo na tuwi daw yung paray. Mala, umay kan. Anya nga iti pag-istorya ta paray. Ay kat pagtugawin nakpaimot paray. Agtugaw ka ang amin. Agyaman na ka paray. Anya ita. Agtimpla ka paimot ti kapi ka paray. Una niya. Si kaki di may. Di mo amo ti mang bisita. Ay, mabait lang Darasan paray. Tanay, saan nagpaanag kapay? Sige. Libre man na ti kapay. Umayin. Agyaman na ka paray. Kahit, anya nga yan, ti pag-istoryan ta. Apay nga, itawan mo't pasuro natin napay da ito'y kape paray. Ha? Masapul aya. Katuwin na. Bisita nak nga raw. Yay. Bisitahin nakmit at tinasayaan. Nailibre ang manay iti kape ito yan. Kunak ngamin kan kaagumatang ka iti kapi kan asukar. Apay asyak ti gumatang. Sika. Diyak kaya ti agastaus. Ay, di mo kisayan. Di kwartata ijay bangkaw. Ito yan. Apay aya madanagan ka.
Kat kasapulan ti pirmaan ijay, tapno makairwarak iti kwarta ijay bangkaw. Nagrigatak day di akwarta. Isu adi mo kisayan. Na, apay, si kalaang ayat tinagrigat ijay. Uray siyak mata. Ay basta, awan ka data ti mabalin amang kisay, yung milyon-milyon akwartata, ijay bangkaw, period. Nungay kisayan ta iti milyon. Saan mabalin? Uray 5. Saan mo mabalin na kisayan? Unahangam awanan bagasta. Kapay, asukar, ken aminan. Marituyang, apay ngay, kumutkutong kamutan. Saan mo't iti panagkunak maray? Apay, di mo madlaw. Agday-dayetak nga main. Ay na, nagkutong ka lang arudan. Agdayet ka pailaan. Agpadatan abakot. Di kan agdayet-dayet. Ado tilakok amakan. Awan mo't igatang kumaray. Na, an-anuam nga di kwartayo ije bangkaw. Ay kat ijay nan tapno umado nga umadaw. Agad da kayo ngay kanibadong mau, kasano kayon ngay. Umado ti sakit yu ano kasta. Apay nga ito yan. Ajak mo't makapanganay. Na, apay ngay. Jay sa kaangot ko iti tuyo day tuyo na. Apay nga agsakit ka. Kat di mo matsidsidaan. Ay, kapsuta ko na. Ay sus, kasanon ngay. Saan talata akisayan jay kwartata ijay bangkaw? Ngam agbisintan. Nagado di ta abalaya pakipanganan. Ay sus, di ka lamabain. Ay basta tuyang. Saan mo mabalin na kisayan jay milyon-milyon na kwartata? Saan makapag na ti pare badong? Kastamet ti kuna ni Marituyan. Ay, bakit kaya? Ay na, saan kan amas daaw? Ta saan damot nga may namangmangan? Milyon-milyon ti kwartada? Saan da amangan? Ay, bay-bay andala ka no dya kwartada ije bangko. Ah. Tapno umadaw. Kasi damot ano kasta? Na, anya akaase nga bagbagam? Imbag pa'y kanyak Uray no awan kwartak ije bangko. Tadyak liwliwayan ti mangan. Ay katwen An-anwam ti ado a kwarta no saan mo mat agastusan? Ay kaman iti dagiti relief ko. Ije balay da tatama badong. Apay ngay kam ida iti relief. Awan mo't bagyo Ay naskan nga ikanta ida. Tadidan sa mangmanganan. Kat no ipalpalastog da milyon-milyon ti kwartada iji bangkaw. Awan sirbe ti milyon-milyon na kwarta. No saan damit akayat agastusan. Badong. Tata Badong! Nanatuyang! Tuyang, tumakder ka dita na. Sikan. Amom lang aron nga agkakapsuta ko. Ay katagpadatan Umunag ako na. Awan mo ti sumungbat kada kayaw. Ay, da kayo gayam diti unag ti balayaw. Apay ay ako arag. Umay ko itid dagiti relief gouds. Naggapon na. Nyangkal ko Ay naku arog. Nasaya at muta na asyan ni Kapitan kada kamay. Apay ngagpabisin kayaw. Ni tatam abadong man. Ay, siyak manan ti pabasulam tuyang. Una, tadi mo kayat akis sayan jay milyon-milyon ta ijay bangkaw. Gimatang ka magayam iti chinilas makas dito chinilas ko, maray. Kat no ingatangak mat iti kastoy at chinelas ni Inteng, maray. Aya, agpapada tayo nga rudan ano kasta. Word, uray ni Kwarog. Imbagman, maray. Adamot nga minan ti honorarium yo kada Inteng. Iso agim matang akon Kunak ano imbangkom. Tilaeng kasapulan may, iso ti ingatang ko. Tinaduma, ibang cooktown. Agsakit ni kumparik abadong. Di mo pa ipacheck up. Awan mo't kwarta may Kapitan. Na. Di na mo't kayat akis sayan jay kwarta may ijay bangkaw. Kimutong kan paray. Ni Marituyang. Saan amang mangan. Di mo pa'y maigatangan iti kanin na. Sayang nga rod pare, di kwarta may numaksayan. Ay agsakit kayon. Kasanon. Mas dakil ton agastaos. Nubaybayan nyo ti salon at yap.
Ay, kasano day tuyan nga tuyan. Urayan sapay ni Badong nga agbalinak amal nores, Kapitan. Ay, makaunget ako no kasta. Nay. Agsabat ang nagitikiday ni kumparik tuyan. Ay na, talaga makaungitay. Anya? Anya ngay nga raw. Kisayan tansan di milyon-milyon na kwartata. Ay katuwanan Ala, intangarod mangirwaran. Ay, unay kayon nga agasawa. Tatabadong kan na natoyang. Iso nga rod nga gidulin ka iti kwarta. Tapno adda gastusam. Iti kanito ti pagkasapunam. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Enteng. Maribanan, imadumot ng tilugan dito barangay tayaw. Wan nga rod, Mare. Imbado ti tricycle, jeep, van, kan ada pa'y bus. Kaaduan ti motor. Iso anas ken tinaan-anay apan naganad. Ay sus, Da. kabadong. Magmag na iti kalsada nga agsilsilpaw na. Ay, kabadong! Kitam tapagpagnam! Amangan numadong parka! Ay, di nakadengdenggan, Mare. Ay, nagbalasi mo iti kalsada kat di nakitkitaan ti left and right na. Ay, umayon di tricycle! Madong parsamat ka Ay, ni Mare Badang. ay, madong parsamat! Asinaw tinagkuna na dong parak. Si bibiyagak pa lang, may. Ay, imbag ta nagpreno akadagaws. Apay abasta kalatan ng agbalasiw iti kalsada, tataba daw. Ay na, nakita mi kan ni Maribanang tinapasama, kwarog. Magmag na ngamin ni kabadong dito kalsada ng cellphone. Nay, apay, dakes ka din no, ag-cellphone na ka magmag na. Agtintin next kami gayam kinituyang ka. Sana dakes tag cellphone. Ang lugar mo Iparit yung mo lamin ay. Politika indak samot din Inton maminsan, saan ka ngagbalasiw dito yung kalsada ngagsilsilpaw, tataba daw, delikadaw. Wen, talaga bawal dayta dito'y barangay tayaw. Anya pa iti sumarunong ay bawal yaw. Ang mga no bawal to pa yun, tiagangay. Ay na, bagbagaam ni Badong mo, Mare. Apay maray, anya manen tinaramid na amaday. Kat no bumalasiw iti kalsada nga agsilsilpaw. Bawal ayaday ta. Ay katuan delikadaw ama disgrasya no magmag na nga agsilpaw. Dandani nga rod na dungpar. Imbag ko nam tanaalibtak ni Kwarog. Nakapreno adagaws. Bayam tabagbaga akto maray. Sapay nagadon alugan nga aglabas dita highway. Kasanod no dakkel atrakti limabas. Kat saan nakapagpreno adagaws. Ay sus, mabalo ak adagosan ano kasta. Awanan ni Badungkaw. Aging gaita, agnernerbiyosak pa'y lang ang kail. Anyat pag nervyosam. Dandaniyak nakadungpar. Ang mga no ada man na nakita mamagmag na checks, iso dandanin nakadungpar ka. Saan ang kail? Ni ngamin tataba daw.
Kalata nagbalasiw ije kalsada, kat di nakitkitaan nga da sumunga dalugan. Ni pare ba dong, tanim na dong par. Unang gal, agtetix nga na magmag na ije kalsada. Anyang hati naramit mao. Nagprino ka dagos Natangken ti ulo day ta pare ba dong. Tangay kumpari mate, bagbagam asaan magmag na ngagsilsil po ni ije kalsada. Uy, delikado day ta. Bayam ta bagbagak no kita ka ma. Badong! Badong! Apay ayanas ka na po kawanak. Sa anak matatulan. Itay kapay ngay ayaban amangan, di ka mutla tumakdirditan. Kita magsilsil punak. Day tangarod ka, gapo iti kasi silpon mo, saan kan ama ayaban amangan. Ken gapo iti kasi silpon mo, dandani ka na dungpar. Nagkunakin ka. Na, adda na kaibaga kanyak. Kasanon ngay, no nadungpar ka. May saka may. Ibawal yung amin ay. Agpapada kayo amin ay. Bawal amin na di mangan anaw. Wait. Pare, ibagak da ito'y kan ka. Gapo tayo saksakit ka akong pare. Di mo ko matagidak senti ibagak. Anyaman day tan pare. Ada ka nung amin nakakita kan ka. Magmag na ka ije kalsada nga agsilsilpon. Kahit? Ay nagbalasaw ka pa'y kanaw. Kahit dandani na dong parna ka ni Kwaraw. Day ta aka anakam ti bagbagaan pare. Tadandaninak na dong par. Si kaatag silsilpon ka nga agbalasaw. Madamag kuman pare. Bawal ka dito ag cellphone na magmag na dito'y barangay kabildatan. Talaga bawal. Talaga politika da ito'y pare. Anya politika? Politika inyaw, ti tao. Awan ti politika na da ito'y pare. Isaksakit da ka lang, tas di mi kaya't ama isagmak ka. Talaga ki di politika indak pare. At ayo pa'y magti-eleksyon ti panagkuna. Bagbagam dagiti pada driver, Kwaraw. Aganad kayong agmaneho. Talaga mat nga agananad kami, kagawad. Narigat ti maaksidente. Win kagawad. Ibagam ka dagiti pada driver. Asaan daw na anapartak ngagpataray. Ammo na day ta. Ken siguraduan niyaw asakbay ngagpasada da. Natalgad ti panagmaneho da. Ammo mi daytan kagawad. Ammo mi amin. Naanad kami amin ngagmanihaw. Nasayaat nga rod no kasta. Nas kanaliklikan tayo ti aksidente kadagiti kalsada. Ay, nakabutbutengan di ta highway, enteng. Nagadong ti aglabas alugan. Iso nga rod anasken nga aganad tay amin. Dandani pa'y nadungpar ni pare ba daw? Binagbagak, hanggang kaslaki naguran na mo, timbagak. Apay akinagura na. Ibagbaga na mapulpolitika ka no. Politika man ay. Jak man amo iti dayja pare ba daw. Amin lakit nga ibaga na mo da. Politika. Pagan-an na damlaan ba? Ang politikan ti pampanunutan na. Ay, puro politika. Tiada iti panunot ni pare ba dong. Kat, kasano ngay day taitan? Sana ka mauma amang bagbagakan ko na dungaw. Urean niya pa, iti panunutan na. Tuya, padasam, tagaramid iti kalukwan. Na, apaya pagaramidin nak iti kalukwan. Tapno mapanagna ka mapudno ti bagbagak. Mahilig da amang politika, dagiti opisyales dito'y barangay. Nang runa day ta nga inting batingteng. Anya nga'y kumaakalukwan ti aramidag. Mang panunot ka, jay bawal ti aramidan. Ay, wan man nga raw. Yung kapuuran day ta basura. Ay, wan anya. Ipakitam kadagiti opisyal day ta nga aramidan. Politika kaya ma. Ay na. Ay, unay mo daytan. Nagpuskol nga aso. Makapawyak. Dagpupor kagawad. Ay, apay kay nga dagpor. Kat nabayag tayo mga ibaw-bawal daytan. Plastik ti ipupur da. Sino tinagpor? Ngay! Sino nga taya? Ay na, agungat manan ni Kapitan. Nabaybayag nga ibaw-bawal tayo di pa nagpor di ti barangay tayo. Ha? Ninanatuyang jag pupuaur. Anya! Dayjay aw. Dayjay pa imot sangot ti balay da tinagpuuran na. Pay man, tayo nag-atipaan.
Bawal tagpor iti basura, mare. Bawal aya. Kano nabaybayag matan nga bawal tayo dayta. Aya. Ita lang nga amok dayta amaray. Nang runa bawal apuuran dagiti plastic. Kasano nga ikat na purak matan. Ay. Saan mo nga ulitan dayta Apay aya anak ka is-stricto kaya umaray. Ay na, katsurutan tayo ati ordinansa ti barangay. Surutan, wano talaga ang mahilig kayo laang amang politika. Ha? Ammo may kinibadong kaw a politika ti rason no apay nga ibawal yu amain. Mare, awan ti koneksyon ti politika ditoy. Apay kumaapolitika anda kayo ngay. Pudnaw timbaga ni badong kaw. Talaga nalaing kayo amang politika. Sige, politika no politika. Basta saan kayo ngagpor iti basura tabawal. Napanagnakamo, napudno, ti bagbagak, tuya. Wen, badong. Amen, bawal, dito'y barangay. Mamati akon kan ka. Apay nga minadinak patpat yan na ya. Amuda nga main asaan ta ida nga imbutos idi napalabas nga eleksyon. Why, di kalaban natin, butos ta. Aywan, asino nga minan di nakalaban ni Kapitan Ida? Apay, nalipata man. Kit mo siya. Aywan gaya man niya. Ingkampanya ka pa'y Ida. Why, isuasaan mo apatpat yan ida, tuyang. Urayan niya pa'y ti bagbagada. Tamay may sala ang timotibo da. Saan mo apatpat yan? Correct! Apay, mare, saan maten nga umay gumatgatang dito itersenam ni Marito yang? Nadlaw ko magnaroday tamaray. Inaldaw nga umayak dito itersenam. Ang jakmat makitkitan ni Marito yang nga umay gumatang. Ay, huwag nga raod. Nagrugay, idi binagaakasaan nga agpupo or iti basura. Kasta aya. Wan ata pinuuran na di basura iti arubayan da kat bawal nga rod. Dayta nga rod, ti kinagura na, mare. At nimat ka ba dong? Nangrugi ka numat, idi binagaan ni Kapitan na saan amag na iti kalsada ng cellphone. Kaslamat ka nun gimurak ni Kapitan. Ay, kagura da ang mabagaan. Kat para mutla iti pagsayaatan da. Ay, huwag nga rod Tirigat ka dagita ka baranggayan tayaw. Natangkan ti ulo da. Kat tidakas, ipagbagada apul politikaan mi kano ida. No kastamot laeng. Nasaysaya at no saan tayo idan abagaan wenno biyangan. Makaamudan iti biyagda. Kita ikman mo biyangan dakpay laeng. Napay, papanam. Dita kalsada. Mapanak agpag na dita kalsada. Ay sus tila pampanunutom nga aramidin. Ita, magnaak. Ang sana ko nga agsilpawn. Daramidak, agin babasaak. Dahito'y comics, di basaak. Ay sus, makangag ka manun kin ni Kapitan. Biyangan dakpay laeng, jaklamon ti sawat. Talaga amang pulpolitikadan no kastaw. Kwaraw, nimot ka ba dong di magmagna? Aywan, papanan na nga ta. Makita na pa'y ayati pagnanak at agbasbasa mo iti kumex. Tataba daw! Makitampay ka diti papanam. Wait, makita ka. Apay kumasan. Damagaman no papanan na. Papanamaya! Mapanak dita kalsada. Ay, isyakman timang bagbaga. Kabadong! Numapang ka dita kalsada, di kagbasa iti kumex. Delikado! Sandak man ang pakibiyangan. Kaya't kung arod ti agbasa. Ay, sapay nagdadakkel na gitaglaba sa lugan. Delikadaw. Sandak apol politikain Ay, saan na ka politikaan? Palpalagi pandakalaan! Jak ka sa pulan ti palagipyong opisyal. Da kayaw nga awan ti sabaling ang muyaw. Agtal na kayaw. Ay, talaga nasulpang ni tataba daw. Enteng, ninsamot pari ba dong di magmag na iti kalsada nga agbasbasa? Aywan. Apa amasapol nga agbasa kat magmag na iti kalsada? Ay na, agpakalaing manen. Ay ingkabagbagaan. Amuna mo't ama ipari ti magna nga agbasbasar, aramidin na pala. Ingkabagbagaan.
Ay, amangan numadungpar. Sapay adon tilugan nga aglabas. Saan ko la kumpare, bye-bye ako. Ay, dandanin na dungpar ni tata ba daw? Ay, dagiti pa'y lugan taglisik ang kuanan. Aw, andamanin sumungad ang lugan, aw. Ay, sus, madungpar sa aman ni Kabadungan. Ay, madungparan na talaga. Lisyon yun ni Kabadung, lisyon yun. Ay, diyak ka bala nakitain. Agkidema kaon. Ay, ure siya, agkidamak matan. Ha? Sana na dungpar ni tata ba daw? Ha? Saan? Uwan kagawad, agmulagat kan. Ay, na. Urayak lang na bang aran. Induron ngamin ni uncle ko ni tata ba dong ijay ti kalsada. Kan pinasardang na jay lugan. Ay, imbag tanda ni uncle ka. Ay, na. Nuawan, jak lamaw. Nabiyagak pa'y paray. Amangan mo no kararwak na ito Ay, yan. nabiyag ka pa'y. Apay, naglastog ka, nagturad ka, na magnakin, agbalasiw iji kalsada nga, agbasbasa ka. Kaya't munsan ti batay. Ay, saan pa'y mo ta paray? Eh, mano alugan ti dandanin nakadungparkan ka. Ay, di nakmitungtan na paray. At data dito yung kalsada. Itaman ay, nagadot ita't tao paray. Hindi pala bagbagaan da ka, ngam di nakamdenggan. Ay, nabadawng! Ay, badawng! Imbagtasan ka na dungpar! Ay, bagbagaan ni pare ba daw? Ay, sikat tumot nga main. Di mo dengdenggan ni Kapitan. Awan lakit day, politika ti bagbagam. Dapat tiyak kayat kada kayo ta politika kayo a politika. Ay, apay, saan kayo ka di amang politika, Kapitan? Ay, nambarak amang politika. Adayo pala ti eleksyon. Ha? Bagbagaan da kayo. Ngam di mo dengdenggan. Dumdum ngag ka ba daw? Wain, agdengdengagak to yan. Pinagnervyos na kami para. Huray siya, Kapitan. Kasta unay tinervyos ka. Tintun ko, maluwan kan para. Ay, tatabadong. Denggem ti pamagbagadagiti opisyalyo di ta barangay yo. Tapno saan ka ama isagma? Ngam sakbay na kaya't may manakablaawan ti Pasio family nang runa kini Johnny Pasio Senior di Tabuyagan Poblasyon, La Trinidad, Benguet. Ala sige! Dutan tinagdibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Well, kumusta kayo manen aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige! Kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Bawal taginom, iso adya ko naglakoy ta arak. Nagkuna bawal. Ni Kapitan. Kumparek, day ta kapitan. Iso mabalin naklat talakwan iti arak, maray. Uray man no kumparem. Nas ka nasurutan tilintag ti barangay. Makaungot ako, nay. Lakwan na kaon. Saan nga ro da mabalain? Apay ayang ay pilit mo. Agwala ako dito itersinam. Day tatisan mo nga aramidan ka ba daw? Ay, patog na mga agpayson. Ay, anawaan niyo man ni Kabadong. Agwalang agpayson. Badong! Sumardeng ka man! Ay, saan ka makibiyang dito? Si Katuya. Sumardeng ka! Di mo perdyan dagiti lako ni Marijuanang!
Maray, pasensya am ka din ni Badungkaw. Ha! Mapanak agreklamo kan ni Kapitan. Kasaritak ni Badungkaw, asaan nan nga ulitin. Kat no ulitan nan tumanan ngay. Ay katya kun atimang pang-urkan kwa na. Naglastog to mga min di asawam. Kung nakabawal lang arudan, ipilit na pala ti gumatang iti arak. Pasensya am ka din, Maray. Ipagpagapumon iti panagkumarita. Inteng, dengdenggam ti ibagbagakan ka. Adaya ibagbagam. Kunak, nagwala ka no ni Pari Badong ijay tersena ni Mari Kuanag. Anya ko man no nagwala. Di mo mapanungtan, wano bagbagaan. Awan mo't nagreklamo iji barangay. Apay, masapul aya nga agreklamaw. Una. Kasano nga aksyonak no awan mo't agreklamaw? Kat, kasanungay no awan agreklamaw. Jak aksyonan Masapol nga nagreklamaw. Ay, kaya't ko kumatagreklamaw. Ngam pampanunot at ti panagkumpare may. Oray pa'y no kumpare, Mari Kuanag. No dinadaal namot dagiti lakom, ay kot reklamom Ay, day tala ang matkit di lamisaan natin tumbana. Awang magkit di na buo nga lakok. Ay oray tanagwala may kasanaw no aramidin nan tumanan. Ay, kan may imay nagpakpakaasi ni Marituyang kanyak. Anya nga timbaganakan ka? No mabalain, jak kanon ireklamo ni Kabadong takaasi mat. Kat, naasyan ka mat? Ay, nagkarin ni Marituyang abagbagaan na ni Kabadong. Ay, sapay la ko mga raw taag na kamatan ni Pari Badong. Nagpagpakaasi akin ni Marikuanang. Asaan na ka nga ireklamo kin ni Kapitan? Apay nga min agpakpakaasi ka. Apay, kayat mo ti maireklamo kin ni Kapitan? Pagdanagam ko kit kumparik mi ni Kapitan. Uray man kumparay. Nabayag ang nagkadkadwa kami, tuyang. Hindi pa'y panawin ti hapon kit agkumpare kami. Ay, di na kayat asawan. Ano na bayag kayo ang nagkadkadwa? Pasensyaan na kan. Gapo iti mading aramid mo. Mananagan kan tumay. Siyak, ti makaamaw, tuyang. Apay, agaramid ka manan iti kalukwan? Adalayang papanak, si kamay. Amangan numarabyan ka manin bulak-bol alaklakayan. Chip, nun samot tatabadong dyan magmagna. Isaw. Na, papananangay ka trabiin. Ang kakasarita, Chip. Sige. Tatabadong. Amaw, kwarawg. Saan na masapol ng ibagam kanya? Anya ti amaw. Abawal ti rumor iti rabe. Apay nga rod arimwar ka pay laang. Mapanak di tabalay ti may sa akumparek di talaod. Ang rabein. Kit, agiinom kami gayam. May pari ti agiinom iti rabein. Wait, amaw. Amumat gayam. Apay nga aramidam pay laang. Ngamain, awan kabutang kaw. Uray na angkel mo kapitan, jak kabutang. Tangamain, agkumpare kami. Delikado ti rumor iti rabein, tata. Bay, andak laeng ka di. Amaw, ter aramiday, kwarawg. Sige, agrunda kayo laeng. Sandak, apakadanagan. Ireklamo mi ni Tata Badawng angkail. Tapay. Di na kami patpatyain. Rimwarlat na amapan makiinom uray rabi No kasta, isudyati na ulang ti aso iti rabi ay. Unang kail. Imbagami abawal ti rumor iti rabi ang aramidan na lata, takumpari nakakano nga main. Awan kano ti kabuteng na. Ay, imbaga na dayta. Unang kail. Kasano no dadakas ang napasamakan ko na? Ay, ibaganan tumanan, abinaybay antayaw. Saan na kami matapatpat yan at anod mau? Aramidan na matlata ti kayat na. Ijay gayam laod tinagiinuman da Kabadong idirabe ay. Wan nga raw, kunak asaanan arumwar tarabiin. Ang ipilit na matlata. Sapay adu tinaluko ijay. Dayta ket ti kabutbuteng maray. Ipapilit namat nga adu ka no ti kumpari na ijay laod. Ay. Saan laangan nga agwalwala ijay? Kamangan no awan ti pasensya dagiti tattao ijay. Enteng, sino dahi ta magmag na arab-rabi
Damot flashlight na. Turad mo daytan. Paray, abugang mamad na kito asaw. Kagatinda ka. Ay, sa laki! Ay, si kamo gaya pare ba do? Papanap ka rabi ay. Di talaod, paray. Mapanak man, di tabalay ti kumparay. Ay, adda korpyaw. Adala nga. Anya kumatikabutin ko nga. Ay, delikado. Delikado lang. Saan ka kuman arumwan no kastoy arabi ay? Makabasulak manay. Saan ba't kindi? Pampanunutan mi lang ti seguridad ba? Sige, paray. Inakaw. Na, Agur-uray kanya, dagiti ko kumparay. Na. Napanmatlatan. puno timbagan ni Kwaraw. Nga aramidin na lata ti kayat na. Ay, saan na kan adinengag, inteng. Kapitan, ada ka nagreklamo. Sinang, Ay, asawa jay kumpari ni Kabadong. Apagin inumanda di talaon. pastor ka. Umunag kan. Naimbagngal daw mo, Kapitan. Ay, kastamot kan ka, kapsat. Nagtugaw ka. Ay, agyaman na, Kapitan. Kanya reklama. Ay, umay ko ireklamo ni Tata Badong, Kapitan. Apa? Rinabi nga umay di balay may. Awisan na nila kay ko nga ginumda. Kanayon akasta tar aramidan na. Ay, nasaya at may ka nagreklama. Idi ko mapay nga agreklamo ak Kapitan. Ang pinaspasin siya aklaang. Ngamita, ay, jakon makapagpasensya. No pay saan ka nagreklamo, edi muna nagwala ni Kabadong ije tersenak. Adda babae, anak kay itura na nagreklamo, Mare. Asino ngay day ta babae, Mare? Jay asawa, jay kumpari na di talaod, ah. Ay, kat nasaya at ano kasta? Kunak nga rod ka ni Kapitan. Anarugyan dan tagdarom. Sigurado, agsasarunodan taon. Kat, anyamot ngay nga tatimakuna ni Marituyang itiday ta. Ay, sigurado nga isakit na di asawa na. Ay, huwan anya. Ang mga nagpakaase, asandan nga ireklamo ni Kabadong. Ang, saan mo tamabalain? Bye-bye amon, Mare. Rumbang laeng ang maipaayan iti pagnakman ni Pari Badong. Kasanungay Badong, no kanayon ka anabartek iti rabi kat maturog ka nga agmalmalam iti aldaw. Anya ti problema di tangay. O di saan kan ama katrabaho iti bangkag? Agapay mo't bagas ta. Danag mo na ya. Kasanungay no maibus ti bagas ta. Awanin ka nunta, ta saan ka mutan ama pa nagtrab-trabahaw. Managdandanag kalaunay mo ito ya. Ay talagang agdanagak, tadyak kayat ti maawanan. Iturog ko man pa ibiit. Oh, kasla ita, maturog ka manan. Awanin ti magapgapuanam. Sa anak ang makaturog, tadda ka dita sumanaw. Sumardin ka man. Ay talaga dinakdengdenggaon Badong. Makauma ka. Tuyang, saan mo kuman napalubusan ni Tata Badong arumwari ti rabe Ay na, Kwarog, kanayon ko abagbagaan, ngam aramidin na matlat ta. Delikado ti rumrumwari ti rabe Dinakdengdenggaon ni Tatam Abadong. Kas idi rabe rimwar manain. Jak amuar-imuar, ta naglibas mo. Bagbaga amlat ta tada nagreklamaw. Bayam, tainton mauma. May saakmet nga agreklamo kontra ken kuana. Ha? Kabang alam nga ireklamo ni Tata Badong? Apikit dinasan. Takdaram day tangim bagam? Wan, adon tirasaun tapno ireklamok ni Badong. Asino jay babae ang naggapo dito barangay hall, Kapitan? Asawa man ang may sa abarkada ni Pari Badong apakin inuman na. Ne, may kamanon ngay day dyan nagreklamaw. Tatirigan na, makiniinom iti sa bali abalay. Ay, kasano nga yan? Adon dagitag reklamaw. Kapilitan na paayabak ni Pari Badong. Kasano nga no magpakaasi ni Marituyang. Amoy umutan day dya kumarek. Di na ipalubos nga dadaka sa mapasamak kan ni Badong na. Tay ko na kun kwaraw. Sa anak ang mabuteng. Uray no may sa amilyon. Ti agreklamo kanyak dita barangay hall. Nagadumetan day tamay sa milyawn. Talulaang mat dagiti napan nagreklamaw. Manayunan pa'y kuma ah. Mapangkakano iti barangay hall ko na ni Uncle Kao. Wait, talaga mapanak.
Saan na masapol ako yugin na? Mapanak asi siya. Nay, apay nga da ka dito'y marituyang. Umayak man ag merienda, maray. Nay, di mo kuyogan ayan ni kabado nga mapan ije barangay hall. Anya ko maaga po akadwa. Na, apay di mo amaw nga do tagrekreklamo kang kwana. Taloda? Wen, dagiti asawa dagiti ko kumpare yo. Amok amaray. Siyak pa'y tikunam. Paudi akaya iti damag. Apay di ka madanagan. Ha? Rumbang laang day taken kwa na maray. Tapno agnakam. Ha? Manipod makiin inom kadagiti ko kumpare na. Awanan ti oras na ama pa nagbangkag. Siyak aminen ti aggungunay. Ti mangiwayway itinuang. Ti agpakan kadagiti dengwon may. Kasta aya? Iso adito yaklangan maray. Makiis-istorya aklangan kan kang agmalmalam. Kasano paray? Ano tinangireklamo kan ka? Ayan da. Dagita ngay nakasako na kan ka. Ganda kami dito eh. Pagbut nga ngay. Kahit, agkumpare tamit. Sana yan. Ay, di mo ko na intikas ta. Nay, paray. Kusko sila pandak mo dagito yung agreklama. Ang dagayang basol mo. Ibagamot na paray. Tasandak ako silapan. Numabaling lakad-dakad dalanda ka dito'y. Aramidan main. Paray, kumudil da ka na. Kaasyan yung mat ate kumparik. Kung akon kahit, isakit na ito'y kumpare a kapitan. Bayan nyo, takalpasan ti panagsasarita tayo. Ipabalod kung da ito'y akumpare. Nay, apay nga takas tatibag bagang pare. Nagnakam ka. Nya, hayaguray ka pare. Mabalay nga yabak nito yan ka. Dapat ijitirsi na ni kagawan. Apay aya, ngayab ka ngayab. Umay nakmit ka duway na. Tanay, nagado dagiti nang ireklamo kanya. Ay na, agmer-merienda ak badong. Ay, unay mitay. Napatpatagpay tapan nagmeriendam ngam siya nga asawa. Tapay, binagbagaan kamot idain, ngam dinak dinang dangad. Nay, apay nga tatim malikod kamit tinto yan. Inak ituloy ti makiistoryakin ni Marikwanang, ditakan. Ay, tuyang, agsubli ka ni Dawi. Tuyang, dinak manawan. Ay, agtugaw ka kidin, ituloy tayo tagsasarita. Ay, una yan. Tuyang! Nagtagarikan. Ni tuyang ko pare, napanay. Ay, agtugaw ka. Makaungutin, dagiti nang ireklamo kan ka. Di ka lang mabain. Pagur-urayam ida. Ay, tatabadong! Agnakam kan, tamauman ni nanatoyang amang ilablaban kan ka. Nukasta nga daramidam akalukwan di tabarangay nyo. Ala sige, dutan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunak. Dawanin ang labi na tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.